Bugun mana 64-maktabda chiroyli bir tadbir o'tkazishga bel bog'laganmiz. Buni tadbirda xotira turniri Shoymardonov Ilhom mana shu maktabning sobiq o'quvchisi, hozirgi paytda mana hamma biladi, Qarshi shahrida faoliyatini yuritib boryapti. Shu buvasini eslab, Ovlo buva, ko'plar bilmaydi yoshlar, mana biz bilamiz. Ovlo buvani mana shu qishloqda dehqonchilik ishlariga, butun dalada paxtalarga suv tutib, umuman dehqon bo'lgan. Biz bilamiz mana bu buvani. Shu Ovlo buvani ukalari ishtirok etyapti, Husan buva. O'g'illari ishtirok etyapti. Kelinglar mana shu tadbirni birinchi shu buvamizni ruhlariga bitta Qur'on tilovat qilib boshlab olsak. Hozir so'zni mulla buvamizga beramiz. Assalomu alaykum. Yigitlar, o'g'illar, ishlari rivoj, Ovlo buvamiz yaxshi odam edi. Irgasanlik odam edi. Dehqonchilik ularga ishlab, noqullik odam yaxshi odam edi-da. Endi biz oshmalarni boshlab vaqt so'raymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن ولا ذوق القبر. الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فأبدل وسرق الترى من الوطوح ثم رجل وسرق لديه ينقلب إليك اللهم وزنت ولم يأتيك من عظيم. قالوا ولقد جاءنا نذر ما كذبنا كل من أنزلنا الله اعترفوا بذنب فأسر أصحاب الصعير. إن الذين يخشون بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسر قولهم وأشر به الله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cemi pillerimizin cemi evlerin cemi yollarının Allah'ıma şükür Allah'ımın kenarları başladık. Allah'ıma da ahir avat olsun. Mamam bu mamamlıkları şamiraflarda uçuşumda uçladık ulan hammasıga mana şu Kur'an ayetini başladık ahiret av olsun dedim. Nama yamalar utamanları kabrazlarda sakları kabra kondurunu ulan ablası yanında. Bu tafkanlarını kendilere güç kuvvet versin. Ama tamam buluşun buradayız. Mana şu Karşılıklarına katta rahmet. Mana şu ayı Şaymır'dan ailesi güç kuvvet versin. Tafkanlara fayda versin. Şu Kur'an'dan Allah derdi kavuşunu eylesin. اللهم اغفر لوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك دعوات من ذل بركات حاجات برحمتك يا ارحم الراحمين.
Ya Rabbim ya Rabbim Allah aşkına Allah'ım aşkına. Sopkalar. Xo'sh, demak, bugun mana mahallalar birinchi o'rin mana ikkita maktab 64-chi maktab jamoalari sovg'alari bor. Sovg'alari bor. Hamkorlik ishlariga rivoj tilaymiz. Umuman shu avloboni farzandlari, nevaralari futbolga qiziqmaydigani yo'q. Hammasi futbolga qiziqadi, ularga rivoj tilaymiz. Haydi davay! Hammaga omad! Yigitlar omad tilaymiz.